Hoy Manuel itasil silmira, wala adruk mo si Beda tunin metial program ko amra kasi sakla. Manuel ara mam naguk la mo suela ka besil me. Mang agi mo ra era tal sigang agi guk mo lol tagil gi mo mara lo ase me. Kula bul tingel ablur bela or el tal sande. Iwi lagi mo mu le tire ke de ko nga sulit tiga teruruga ka. Al bisau gi abang kama mara bek lo ya walu do. Mo hasta el programa na kasi sa app, direct ang will kamera kampes. Aman yo tingala kampes ang kamera omra el malmen ko el ko ay sergita. Ay gen mo club ko ngam lo nilang ka tera agra. Ay sera blue bela ro gid mora kalfes. Alo ay ser malumiro to son mer kumbiro ko ye ba ko desio ni ngol bangir mama. Am ko ra mo morsel mom das ko ngi. Club ko tol ka mo mura. Sele mo gidi mo dar sa tingamra. Ang ungil silsil mara kami masuk itu kasus set magar el time Maria se ser todo el cuxo mo o top de merco lagi tratica ruba todo el suite kami kom direct rengs magote ser todo el girir trigal el gedo ngal ko belau ola tira combalia Miguel di mesois belau e di merael recruiter at el muror el time Igir belabok petigal ang aringia ngar eimel grup malu betaadel mo lolar tira kembali am digir ay gal mergole rul buin mo am digir mo rora ka kro sulu rora am digir ngaringia ablogu deneli tigel ne goto togol tilob da amle tru mate del at te wardil mate tiul gegrel adel tilob da shairul ko besingil om tru el buin tirgang am lora Akuam engaria ada akong balia meleng tir engaria onte til con Columbus Patrice el compuito peloma ada Korea temor akuam ada Korea com tir bite tira akuam ngoitir mo wendice mestria de $300 do de mercoen eta omure to sende til mambigel temlom kira apply ngia apply de room ringi ngare basement ringi tegar dila ambe kira bebida ger rumors ale bebida amlora basement lim laga dia ka bet ringi dia ngarap te dimil yora ulaol basement imrgom elang bang bebi reti teder tira kum laringi SS tira ambigel masu iloror bebi retira amlingi la me apply SS akum nasu la tala na moror elang na mosbi tigel moror rogu dil gotem la temulkoin melos tengara Alabama lo tengara Georgia DLA lo tengara pedura Georgia melamo oror ding telamdak temlasya singetin terus di dulu la imori le tu turul handle la wade melula del imbal pra yosetsleng lo turur aku kembali lo temrula agir partra amlai lo terul ada Korea mlemit tisel ko temram dikil ma apalagi selo meses tial ta adra Korea involved trigal recruiter at itu tril mo kembali yak mla sigi sel kembali el hire til ya kembali yang tel kuk tia kembali tar parta mo cloud bang rabigel nga New York hindi ko kigil kembali kuk tio sigrar at financial company kembali dio sigrar at mo ro may siling ilyak mo tigal emla tigal adan momrula partram lain mulai kal maklo kembali abdikil mrula mulai atial alwang atial el babi atial akora kontrat ngilul mestri lo se pre agreement tra se bolo uror awal agreement bla saing ringi el ol taigel el ngara sel gel urerir mos $12 an hour el sugum overtime $18 an hour emrgong el first month dia harap lirir dan di sel second month harap lirir di giril tidak $100 auto dir emergo dire ke $100 tidak to $500 auto dir el harap tiket tir ma kalau telom rolin mabdir mungsel do mes segi dan dia sal mes segi ngul at least ngaringe gigidel el condition raurerir ma di dia kalau to se la sungut mosmer et magrang sebel ngania insurance team mal mendia kami la seguida era ta problem di appoint wat ya git
ela trigagi tu mate del ngal kerbelau engku ngari imol ngal kerbelau ku na senda sasing ringin meranga ko menteri ngal ka blilio lo ko menteri ngal ka FSM ku mauro rata kombalil ko selkiang klel kombalil ko rean mrura ko tangara assembly lan ko malungi la gertir ultro claududi de $15 an hour mablidim ko da ko waitir gal ko ngara Georgia ela tigide ela nga kabiruba ka man bulgo sengaringia klima kombali merbelau la ka ral kan takta ada belau seperti recruiter at adi point la nga wase tiang sebel la ngidil belu bululan eretra bulu ada ngi ada shobaringa di mil sois hotel belu lom malal har adril mourora tit orto da tit awai tiagida telgil brother to ingirelmo kot begilla das ela qabelmente git el dim eretia girel moria raelo akni radal me sigarat bela moror make sure mutum mok wajin $1 ada huri pingrela ngani se role qabelmente huri pinga protected tir begid mar algeda le mo latin mo amrikel matrab girel mo ngari atletel da waela mengakti to bdi se gidlen moya la omrul girel dinga ida ngirail amlame ak musik ngil se nam mulgora ados tiagil ang mo labor office mo involved tiang make sure mo dia ka waitel lomrul ngarngilen tamal mo bultigal ngal ke tor tira wal guardar ni la ko gelo se tambakara ngara ko sa me udil gisi da do sala ngai dia ما الجبال أو نيل البرنيات تلجيب القرى regulation ni ويا وكلو لا لا برنيا أو ترغوك تلتلل تقرأ وايسين دي البول مول قرى مونيا problem إنقول ترغوك الإمباسي الجبال الأمريكية لا مو إنبول برنيا مانيا مو إنبول برا قبل من تلجيب ngidil adan mo ngidil bulu e moringa problem bertira tu pagal musul country ti e mergo giel ngare diplomatic relationship maluben procedure ni to magara maluben matmal aurore gi molgo da gomen mare insurance ti mo bol matal besilen gal sebedel labora authorities amerikele tumulgo el mergido lo sengala de mi go magara Golgi sel ngartiar metiar adra sina malbara siabale even el turist el alba tamgal matamalle ya agamente mo so isu ni sei kila la dire galungil presidenta o vicepresidente del bol autoridad toda ministerio así giren ngaringia sub del magamente al suma angaligema manmido mo roro morgere at least el bornea de gordo lo hacen tilop de morgere mal bornea ma ibn ala abdira upol ngia godale yo el ngana klele el soril musub dringie el aglo no de adres ni momento mengia radio meser tial treta so adal mo badangel wase sales ko may gaigid el pekkel madala recruitment agency na merbelau en so adal mo badangel sam tetelal ngal gedam la maray lo gaigid el morang abar important information el kidar ngarbela kire del mo badangel india ka sebe del gokor dia kata address ra issue katora minimum wage ada address ra issue ra out migration e dia do dangalia impact tial program ngari mang mo require obis ra kabalment tial blur belau el magut makli aku klak do lokorang ko ngadi lom urgo ng au ngungir la lokorang isya adal kera ngabar dem lamo mara ra kamara angod status sertir ngim tirgal ngar belau dakalo dang lam brigel malum diral ka brigel makatek temo maka akabalment belau adia kal sal malom dak sertir kera ngabar ngo mbay gire dal ki tirga gidel ngalege del mege gere ngala tam el amra el mo ngirel sey gidel madala akabalment lo asay podre lim se bedel at least tirga nga mokte tiramo leng direl kerti medengay ar ada mo lo si katte al yal bolungi le tol masyar ada bliri ablu mungkin la
government trigger el mesa sei dia ngirel oil dia kal sebe del wasei ere nguk ti decision ergau manguk ti kau aku nda se dia kal ngia akirel ngia tru ulela government trigger sel sugum kadam lambo face te gi de toil dire kal mel malara ngal kedel mura outside aigel blue ngakadira kal mara jak aksir kamera meralmi. Aigal belura, especially igal Melanesian country, mar Polynesian countries. Ang aring isel dito luasay. RSE program ra Australia ma New Zealand. Ang seasonal employment, ang recognized seasonal employment program. Selwal temet harvest ringo, malu mamra orange. Aigel maklo require manual labor. Matemo rarwa Fiji, marwa Samoa, marwa Vanuatu, ma Solomon Island. Malay adri relme. Ika di temporary. Mangway siya igi, margo di government regal belum lakut maklia madala urior na government. El Selemate regal recruiting agency, igel farm ra Australia manusia etemo through regal recruit. Ngaring ya luul. Ngaring ya luul alul sel belu se kami war ngalgal tel belu obong yang giri ujak mo karam. Malu igel belu wase omniti treat terkaya al adal may engirel motirak igel ula urior igel belu. Merila luul. Mang esel suguma igel agency recruit abay olay mal igel fa baloy tre etemo tutak lesa badil ton matamal sel lil malal mut mamlar adal. Se igel wal gora framework au ngil dungul merbela itu kok makpel kita terkait dengan mong. O tak POE era hulip. I see. Ang omesringil waseng tia di imol toil belur bela dia mol turga obora brigil ma dia necessary recruiter kau. Kiti imol ra udem mas skogim o madrakal ra don tiam seng a choice am choice kau. Abai gire del mo agumbrar sin monia agency. Desi mo memelar abu gel mo yosets. Ika make sure ka madu yosets so ban mo. Dira ka mo bur kalbu kita ka aten patagi. Hindi sel ko telu ulay ka rogo mak kumta bringi. Tira ka dia ka borngi. Beto ko si kroli lang. Al bulu lang ari de ke budulungin di ungil. Len alangar belang ko pukitra bulu lang sige ta ako ko sengri. Ala ka ulay re dia ka ara ka. Engi dulu ron accept ni. O latir omdas was dia ka adal gerti. Akan meta dia ka gerti. Masa masumbe ko kadra Korean mel was tiya kita atiga ka mauden. Why not? Why not? Sugo man mel ka Sige mo gol was at least ang morgia agency monitor tinga tangal get si agency perbera. Makardi mo tangal was o mo ron nginim keep in touch. In case ka makasakli lang ariya. Sabam mo dula ka mentra Miguel gilak lang ara ka. Malu magkuk post pa ang isra. Ma embassy kita Mr. Ambassador. Agiran mo ni alis tra dia ka dinal school. Mitir ka kita ra ko adal mo ron. After all itil ka mo secure commission bomuran. Misal ko kumoria mo dan o mutar wa kamaldil e bono sigar ngalgin Madrid. Exactly. Mo said o seeking ila lang kay ngalgin ngarkel oro regel mai kam spedilo se tia kita. Ako mas sengot log. Adia ka data. Rangal rebela kira mongel. Maktimum morise udile ka uktubora subject ko. Biang tiai giva gulgornil blon malgorni. Biaga bil tial recruitment terena. Betul toya agora vivia ka palasira. A government mo dangel was in giredan maka. Magunda sen man club gulay kal tol mo gul giredan. Len toy say en dia actually tiga di mom dangal tri. Le selbol campaign el mo tomo sigar tir. Matra se bem dilbong e Moses sel gibong agi mo baka. Marami. Hindi ang interesting ito ko hindi ka ngaram ni subject ko at Sunday. Nga ka amal nga niya ko ra. Tira kita mo. Vive ito do sugra sak maratora iganami maratora kampak. Lege giva isyul ko mal hatare lang. Tial tora iganami ko ra soakalin bial ngarang. Ko ra mal arod au doud. Ya gumesa a promote ora establish la iganami ora ateligivel ngol au do suegel gire. El tila a gugum dasun. A quasi
kalelungil bada take care give internally rarole la food security give ma a life give bu udo debora aigal ngakil internet gambling ma crypto oen ngakil leng ngwadi mara roda lai ke ngwadi ka progress report egu kuma mera kawani de gardira kaldir ka roda ngi kana at least tagalu la sel se angi kal makalde abad mereka tu asing belum mereka teral ekelsel diogang anak. Teral bond ke sebulan Sih, mengubuk lega tu mudor ngil toy mudorul. Elang agurang sen narinya masuk musada tel. Tilga dia masuk itu tengah lagi gitu meeting. Tu musada tel toy logotri ngasira press release lu asia Minister of Finance sama conduct pilot project telgirela. Stable going. More stable going. Mangayata rilo asay. Sengla di mo te credit card leng gilel nga rin dude mga abang haruan yamak. Mangla gilel wa isele. Ang wase mangla di wa credit card del dude da nga abang kita swede la credit card del transact. Makoran sa niyo si kala mal to lo isele. Mengwasim kalau lungin di tengah lagi kredit card lu kemudian ngidil kan, mengelitial tot mul meski mengjagoan musel pilot project musel komandan ini, jagoan mana itu. Ya saya Gila bay investor ka crypto menglam dengan. Oh magau kita. Dia. Question na kasi. Turuata tirgal ngara a pilot project tertiang. Dia ela sel loru ngi Oh. tamo la tang wabol plan ela sel amne last week ral ngarngi press conference yang mle zoom emergong ya nangga gitu le Minister of Finance amne lo ais lo sel almandra October tamo laun so tagi del stable goen ending in a controlled manner ang wal ta pilot ngi I see. Dia kalau open ngil mora blue other rogi ramai kang bukti mo klabe la tele mo se lo mese mo su beringa ikel ko kora problem beringa Bi question nga kati gambes. Agi mo lang tsingi. Bi nga ako ada ko nang mo lang sa tamakara bolo rutia. okay ela wa gitu ela kar dire kal didil dika kar ger gitu le kato ko understanding kita kora bits and pieces at yang di ministerial dili ase tomorrow lia a fact sheet wal kora ngari ager mangir ngi ger ko reding rar mo ang greater greater tiang ala se kita ukta bari ase mamakat mokol se gibi mal sugu mager kari mo ase magarang audu dia kan ngarang abang kak magaray kan burter mo stable ko en ang amos model wise Kali Christian. At sugu maga tamaska iti emarabang ka. Ito asing ngari audu de mengarabang ka ma. Si emlo batelo marakal. Hindi kasi emel kukul mora magit. Ito kukla rabang ako kuma mesti tin morsen magit. Ya to bang ita accept rakar darka kuran ringi temaro. Stable ko ko dos peringa kasi kita treta lang yakli nga siya minister si. Si bira adro long dingan long us. oh elang Vinga dong liar terula. I mean sel ideal sel ugo mga troy mga mal mo benefit ringi fully ngartil ay ditil ang mal vir roido. El alo sa dari ase Ngarti ay given magara. tiagi del sa mangul mora magite uspe. Kudo audu de rabang ke uspe gurni. El al time sel sa minister mo ase kadol start ringi wire transfer. Melang for example, ela ka ulum wire transfer ang CBM mora Western Union, palu ba mora Bank of Hawaii marago ang account number sendel mo tachar sa $40 Bank of Hawaii. Yal sugo mo ngara stable coin en instant. Ela ka usal umwal mo kamo kasi ya rungal ka kamlango. Hindi ka sal obang instant rate yang awal din ngara computer Kasi ngartiang transfer ng imsel open account terkau yang mla soy sa let's say $100 worth of stable coin mla ikan ka kamlakan Buti na high tech. O siya gitu. Mana high tech ngalawan na gid. Require wa iga cellphone minister say cellphone mereka ya cuma mornya wallet terkau. Ang hindi ka legal edible diga. Wallet terkau ngara smartphone. Cellphone. Kaya ngar ka ru ya wallet na karuan ng waro. Hindi ang gira lang ngarya latin in password mga rang. Hindi say gid.
Mela kamera lo ba letter ka sel suam liga kati malsum kamera hotel na accept stable coin na kati ngarti ang mega transaction. Isbel ngaria transaction na wala terula. Peer to peer. O sa kalugug tinguti kambe sa kal muskat $20. Pum me kung o di akti agid mlak mo. Actually ngarni lang arwa cash up ma Venmo. Saya mulai saya gitu sih, anda kan me lu maklim, oke intela. Mo ko makarangan, so makakara. Makarangat manguak, tiyak makararang. Well, kalau tawagan sa ben accept ringi. Aladi ako maras tawang ay kukul ngaria, aklok liwat ya ay kukti mo sa kumaras tira sa tri. El altar. Tinaman ngarbab, tinaman. Hal akmal serta ya to. Mo oka. Makarado para. Hal Aulak malgo kambes lo así. A ministera kumbaso en girel masao del tialto. Como si gidem na mo. Kundo baylut. Mogan. Sera Wednesday maktiro ko gerage. Oy. Mergong engel communications director o ya la melo así. Hal ya ide bebi rager. Adir ki mo ko ro mesa tile tele mo e makasa gidir ko singa nger ngi bi kasal mal moray lay gid arol tom der tiap kal mataway segid bigid lo ger tiap kal mataway segid makata hal to ko hal mumuyo ko mamuyo ko atak kan ni ko ger ko dia kal necessarily tokor om ger dia alu sa beram lora tiagi dire ngaraklel makadumi ka samani dia tola investment tola ekonomi ngakabay gume ngakabay sel gume sertiang ali kita na rula digital residency tiang nga gume sering amo mga suseo ngamo attract al mutual betul as of now yang 1500 talada so far amna register ra digital al tadre lil mong ako ra ngari nga al sel mutual muaklo secretary me register mo digital resident trouble belo no doubt in why say le radal introducer tiang angarnya interest tiang ngile angarnya bolumur kemudian kalkar daul mangargi ngane radal promote they make money out of it mabi gulga say tabul tigal masal al sugum kad ma mangargi tilwai say maulak malgol wasing girel adal mo malgora programa girel other dria benefit ngil mora public maganda mo mendengi. Kamu segini nama. Ngarnya, oke. Hal trik ya. Ngarnya erul belul adal doraira al sir ela. Ngarngi sel belul adra. Aiga kita change technology. Mamul adra manual. Kaya kita mal typical example. Mlamo erul rakal sa doral misalnya boda ka report itu asi oke. Form rakwam, customs form aja moral mo ngemu mem fil loro sing asas kogim. Kedi mol ngwa tiang rakli. Absolut. Kertas kan sel. Barcode sih. Barcode, saya gini. Mergo ngoy kan morsel website maka filler ngi. Tirang anak ko memlam do ami. Oh. Sel gerden. Mela tirigel ko kera bul adal bedu aigan. Amla moru e. Tirigel resta dia. Mela sel ukto bo malu ba boarding pass kau. Dia kal ngarai kal sel obong at printer kau. Di ngartiam kedi mul molo na ngalai gitu kan. Oiwi, okay, mo moral makakam oiwi. Hindi na kaldi yor sel cook travel teletail. Na mo katomes erngil maral mo separate. Ablul ada. Am sel po check in. Akam mo check in hawa MB66 te kadri di kan po rai kadri mo check in el pasra ka mo passport ka ligang. Oh, ngi check in. Ul makugerang di makugerang sih. Dia ketoban mengerti ketoban bakal cok titaro hala kabar menteri kita ngarang mamrura lisik ton mel leng di tiadi mlakal tiadi wa tial tax sel umur gi walang awanar sel abon mereka beliau legudan sel bla nga ako lang sel kamule ada tiablam le broadcaster lai di mlak po ka understand sa tiang ngaral tol sa itu maarinya pilot project tadi tingin na rugil bisiris. Naka eli aku meeting, mergo atara journalist rakwama message nga magi adu. Ang wasay sebe malu usia arigal giret tel stable ko lengil anga tingilul merakwam adu sel hotel du sitani rakwam ngatumon. Bisa sel statement re. Mil ngabe garni alo ngabe garni kuma maratong o direct orang mamar
magkakasay. Kalel sa mo siya, wala explainer, original tell stable ko. Makasay, we're on the same boat. Hindi ang bisel, kansun na ako. Talaga mentally na naman ko out of its way, lo sigra, complicated to ko merki. Hal tiay giva subject talaga mo na Akulak kwasi. Meme do move at the pace low ng liyar blue mara. Bada bora igel da mudu ngedo smoke la ng akledel mo ngil. Indir ka telewe gida mara advanced stage. Maganda mga altungan oram hindi ka ududa. Hindi ka kalede mga dik pwede tupok mo na siya sum kung titulo as o spea cellphone hindi ka sabi mo magitra surang cellmol. Nagtakardiyo spea igam hindi ka sabi mo. I mean, say this is serious matter. Iba na, bibila ka rin tara, Amerikala awang hindi ka siya kyasan, sorry na, credit card. Hal, tiga kita ngalagid, tiga lorot, tiga kita ilal, ngas rata kasi, oy, kita future, kita tiyan na mo, ere kung timluk ko, hindi mo tawa, raiga nga, lelang nga, aplul, at amray, lagi darbo. Kau tiyan din kung lombre, karena tega mo rin dito, dilbar de Marcel Bulula, de los otros que itir ka. Hindi na mo ko na alternative. Lagi na ka nila, baldo, pagkaya. Hindi ako mauuling dito. Kau tiyan o sa klone, namorat, tiga lo dula imorir. Dito siya sa akertin, hindi ako mo dula imorir, mabol. Radio sa tiga tangaragel. Tiyan lo niya ka mentir kita nila, hindi ako sa kargit. Hindi mga takargit, mga titiran mo de, etikil. Gagi na nga rumah. We're being used. Alas ti program lah sih. Tiyan lo misuwe la PNMS, dia kan gila lula ako eh. Hindi interesting sa gitu, ito ka ra. I see. Ela ko ngalgi nga Amerikala kasi. Insabi ang grand child na. Insabi me grand passion dara. Taraw do mem ko ra bile kala win. Tere man malgol tumna mo school. Ewa say ngania makasi ang how do I do that? Le olnilo au do le ko nga handa tala hebra. Alnya olngil. Makasi halak figure out siya makalalim na masakal order ra jacket niya Amazon the designated delivery address ni mo enya say kamalwara kalit sa kalgel sa natin kamalwara ngilang mudul nga program malwai sal kong WISE logo do sparing brulo ay kayo to kamunang ni kamla sparing Tira. Sa logo nga mo sasang, mahal nga niya, digital technology, minggira move forward mo I think. Hindi, please, embryo program sa beto los pengil beklam, giguk nga lital mo tatrata, magmayong nga tila. Ayun, nakamura, si Maman mo. Giguk mo kikir ka, ma'am. Elakadimte ko. I see. Just quickly, tell stable coin, those other niya minister gi. Tiang a digital currency. For example, al sugu mong nga stable coin nga wen girel nga niya savings sa karabang. Kamos. Mergo mong girel nga ndiwa debit card malo man actual sel gurang sing actual udo dul nga rabang ikakan burtaigel mo digital currency o spell make a transaction. It's not Ako tumariyaw doon. Oh, ako tumalaw doon. Biya nga troll visible igada ka ludo. So, di sel ko kwan na stable coin, sel ba cryptocurrency. Ikata masawa din stable coin. Asebe man makara Bitcoin, let's say nga niya $10,000 luto na Bitcoin. Margo nga because sa comment sa inflation di man mo robeng sebe loto na Bitcoin mal makara stable coin. Mangwal ko ra alalak ma inflation na jakal galit kal ba value do dem. Margo ka oila marga tel morse lungit tabe ko wala mo mar. So ay gay gidel stable coin ay gay gida bay mal gira del jak sal bigi kertiang. Pay big lay gidel ko makada remove mo ay gay gidi. Ngaralu daw derbelaw, kias au tawan $1 million ngaralu daw derbelaw. Even though kung lama arin hindi ka pagdala labu daw dem ngarabang ta. Hindi dan mo hara kias au tay gigi. So man bring lo. Hindi nga it's a digital currency. Siya kung ngaralu dem ngarabang abang saya maklungan stable coin ko. Tiyo kung daswing it's a matter of convenience. Ngoy say alum di mara at this point in transaction service. Convenience. Ra certain group. I see. Lihat kemana mereka yang keklaim orang magit ngert. Ma dia kata lebih tua kripto atau orang lain mereka transaksi orang kemana. Marang lagi mendengar sekurang apa?
Yagi mo durok laudo dra Western Union nge. Di cellphone ko magim titun operator. Ya kan mas lu kolnya mula sih. Haru la kala tim tirga mula sih algo. Musba am dinga alius. Ega yuyu. Oi. Di gele ela sel obar night market. Tiam netal minister metu la ngiga kalbo advertising nga kal. Ay gel be bir vendors ra night market tanah mori QR code ni. Let's say sel ang alipas. Embargo ang gila raw dude mara alsen instead rang wakyas sa otodia pengen wakyas haraw ya kadi ngusi QR code embargo lolia aral sel klaro ang minus ra account ra Biang mal di gire mo mga dude mara bang kamal. datang wai say Alu ben gol tergao nga clear. Makita ulu kias mo check mo ATM mo credit card. ela ka dude mo Ela ka di tia mas pidol ora. Ako ko simbaling mo mo dia ko tagim. Kadang-kadang tara bulu ya do amal tigil ngaro amal ko dengan mer ngalke kalau kamu sih klak kasi makana ko maray le klok klap. Pero no titulo pero itu apa? Hindi ako kadumol sa igid eh. Sa mga subject nga call. Tia subject tia subject ra Ako number 2 subject ra. Ako number 2 subject. Subject nga ka economic development. Okay. Lese gina mal isyol mal bolungil ka mo nga udude. Kasi mo na crypto. Diyan girel lo US ya. Diyan pa do sadra ayusa udo de dirga ka me udo. Metigila kulgor ni lo así. Sel Gomez ya minister mutu ma a Victor ma aguk program manisem Blue Prosperity ngok komgoro segir ma ngira aguk mulur tial logol iganami ligal toera tigal masang mengudi kamlo aplaudo don mulula magi teman masa ira ngani ingam tigal adrela Saya Gomez ngin tokoil mladu al benefit directly. Eda the train tira ora dito madu. Magardi it's a matter of organizing it and receive support tra government umda sa government tergib mangita support nile. Seguido gulgor nilo asi. Agim apnar tal grant tra AVB. Tigel mas amne spend over almost $5,000 al momanal tal grant tal 10. Then the government allora registration fees charter run 250. Hindi mo nakalokara. Nga, kama mo sigara lawyer muru charto. Government sabi lulia office. Muru lay kay girit tilgalmas. Almas ang pleno si. Nga namang timya to ko wala mo kumitalo. Lom sa basa ngik mun niya lungila wala ko dol ko tingnya la gibril. Charter tokor bela komna setia bial accept un gel motor abri. oh iya Mai sei ma. Igay gidal toka agumda se gida gire dal mamo ma gel sabe. Esobe dal convert immediately invest audo derni en mo benefita other el al time el abud. Mora gukpo the secure dal atlet el pura igal advanced technology el molgoy bla bla bornya kale de comfortable Tiang biaka udude de mesuba ole oida udo drama ma aiga mal kumda sen tugli talk no brai. That's my subject. Cover subject ra. dia kadam dam sadara economy man serak para Blura Solomon interesting el belulen ki kredidul di yun se di ge maklol yun se sel obang yang Waklong lateral babel dama. ela kardi mora Waklong ila. ela sel Kuwata kanal man. Kunyara. Tial Solomon Island all together ang 11,000 square miles sa lugar. Almost ngara 80 times the size of Palau. Ngatel mo blula. Atjang higal. Emergong Aquadal Canal seigit sel ngari ahon yarar ni. Over 2,000 square miles. Yung babel dama tena. Apa pertama 120. Square mile. Oh, ya bon moda ka insel bela rogi ng 188 square miles. Inga 2,000 na Inga 2,000 oh. Mung sabi adol wasi ngara tilang al 10 ng 1,006. Ngara 15 times. 15 times. Ela seigide. Emergong population ra Blura Solomon nearly 700,000. 700,000 na adal ni.
kita 17,000. Mang 40 times glow population ng ira Blue Belo. Aklu nga la eka namin ngi adi nga 1.2 billion dollars. Gira 250 million. Mang well da alday tang nga 50 times. Aklu nga la eka namin ngi Belo. Mang ulgum kumang hotel eka namin lo miringi na 700,000 et maluli sa lulangang tadi kamper kita Belo. Magali bulu. Agale buge. Ngungilas sen gol omis ngungilas ko jorni ngungilaran. Hindi ka ba belaw? Oh. Abela butang nga. Oy. Di ulgum gamora endra next year selu era lomu la game Pacific Games. Blura scritto del airport Blura siaba la mrura dalla Lara. El Puntela. El blu. Oh, el torneo airport el mora al sela Blura honyara. El mole nga lakar sel ngaring sel main el stadium lang kodo nga Brasina. Ang $23 million, el sita 10,000 lang. Matial bulu lang to leader atrasina. Ela tamla establish ra diplomatic relationship Ngoy say. Dia gide nga ka akma do tar tia kita wa Sweden ngwase. Kamagarae SBM nga balu. Mergong mora igel wal pebira Islande. Emong kamor hospital ya atas mer el dim iwa raulal mengi dia kakaran mom gurun gelaf mal sugu manges rasina mi akik mo orang akibing mai hal le ngala mo tumna under America France tamam na to kuhit oh 1978 tiram lo early 70s tiram lo to kuhit so tumna ngala England tumna ay sige hindi tiya gire alabo ulir nga dire mal di yora school a school ngara nearly 80% literacy rate ni. Kita atravela over 99% literacy rate ni. Mula say arangal ka timel mo rasko, mo sabi blue muy blues. Tira dia. Ya all mang ngario literacy rate ta kal say tamasay malu man dia kal. Ablur bela ngani al education na compulsory. Mula say ngala ka Kiring rasko. Tira dia ka nda kal ari say. Di siya dia kalsal malu ilak malu mati garing luasi. Dia ka facilities. Maksum ko tamo ra belu dia ka school. Dia ka sensei. El sorry tirir tin dia ka sorry gut magpisay kid. Ado pa raw kaya lang dia ka school ni dia. Oh, maso maul maka akuk mesa sel tetelil morasina kasi. Kama masoma mal raise ra literacy rate arangal gam mo employable mo sa real compete at market raise ra economic mga GDP national siya nga 2,000 madrangit per capita mangario mangwanga wage tir wage tira tos pa US dollar tos pa ikal hindi nga they have their own money Solomon dollars ya convert tra Solomon dollars sa US ang angara 8 tala 80 cents sa 1 Solomon dollar mura 1 tala ram rigel asarak ngarsi 8 to 1 oh I see me 2000 me too hindi siya kita ako ko niya tangara euro so siya kita literacy rate sel da bora arangal kam mura school age sa sibrin mura school 60% tertira ngara school maragong 20 I'm trying to recall like kung sube 27% tertir ardil bugo say ardil ah mal lo education hindi ko meser ngi sel hon yara ngara 100,000 ara adari mumbasega to mal basega makwa say tial belua ulgum something spark kara ikan amir ngi ngugok kerja kalau betul kan ada toko resources yang ela I can make sure drivers sa economy toko era fishing toko era mining malaging I can meluka kar tropical mga exporter ti ang ngari exporter ti ay etira oil dia ka tourist tir tial dalala blura Solomon Island dadim le 28,000 tourist tir sera era bornia covid so sera 2019 say gidi ako tende clow raka tourist say kita tervela mlongara over 6 times as much so anyway say gidi ako ra brief misal tabang ikal hotel tira hindi ako ikal hotel vela ngora maklol blay
Magtratal, aktiyo ba sang magtratal blang ari adi mo sere heritage hotel say kita wala mal. Wala pas la gamno kado reng sistem lo ase lo sabe emel mo secretary sel albe adra news sirabe raigel lo mga darbas malo bang corruption ra al sel pacific ba blula kam koras modilo se sel albe lang ra adra news raurele merbela al ubo uktingara bebi rayus sel al-ada tunggu say Pacific Anti-Corruption Journalist Network, PACJN, PACJN. Sewat tiya kita ulam mlodu ba. Serat March 2020. Ako taigal belura Pacific Islands, taigal 14 el belura Pacific Islands. Sel diakalul dimokra New Zealand sama Australia. Temla saying sel United Nations Convention on Anti-Corruption. Ngidro ko. Mela temla saying ri kau sel saying el Montreal Convention yang ngarinya obligations raigal member countries ro tau. Ya taral git maklia sera March 2020 temlora blura Tarawa ra Kiribati. President ra Kiribati amle chair leader sa Samoa marwa Tonga ma bebira blu amlo. Ya sine ga itu blu amlo. Abelom lo. No, din lakal ngara presidential level. Timla ni representative mo. Iga gidele masera labong selmle outcome sel meeting atikit maklia teleniwa vision. Teleniwa to sel blue. Sewal gora sel gora mal tel to ya tamlo kami tilwase. Al suguma igal blue ra Pacific. Amos misi amom sisi el blue. Mau ngila ka rule ngi emo kel ngarabud progress a development niya mo ngil ngirel sisi aurel girel a corruption girel mo free from corruption free from corruption say give so say give ya ela ka mategi organization so tegi organization okay sel bodol taw tay gen jakal sebel di government utmok la tokora corruption ngarinya community matokora rua media the fourth estate maro ko tokol mo ornya imal ngi rulia belu one rahmal example ra involvement media sera kural mo ra Solomon emlarnya UN review ra tiai gidel belaul me part tial UN anti corruption convention magim lara amarin lo magim larngi Etemle invite ra media, el dire kan mga kaulum te ra media cancel lo mak aku ka comment on behalf of the media ra igal baby ra issues el tira amle present. So say kita dire kal wan ra asbela engagement ra media el mertial lurunguli ra igal bulu wasi kada mga mok milisi at ko ilo tok da corruption ra sila government. Kaya mo sisiul la ni misel lura la ben Bernadette. Yang kakaroon. Sel nga Bernadette organization for OCCRP acronym ngi. Dia kal under UN. Dia kal under UN. Se wal kora international organization sa tokol bulura Miguel based ra Washington DC. And receive funding ngi mainly from the United States, Michael OECD countries. Anyway, tiay gid al-ada kimlong. Nga kamlong palaw media cancel wal ko rawasi ele ka makomti ergid mo. Maklar sel dimlak dil nga ka madimlak tiya belaw madiak TMC. Aklol palaw media cancel. Serak pong tawasi sel obong en kadamo military sel adrabor. Masel to ko amna media cancel material members wasi aki ngartia nga nominator ka obong dili ka nominator ka. Makmong magilu meeting el molmong emar ko nya nomination but of course it rati mil sila kasi pelaw from the North Pacific mangiga. Makaksois member ko tira emaria katamo electoral president. President talala kalafi mo ala. Nga gel bulu. Ada tongka. Nga sel ng region entara the most senior nga founder sel Taimi Otonga. Sel Boses na Gemal. Number 2, Vice President Ofani.
Ofani at one time hululal bagla Moses. Oh, may atra. Solomon. Atra niyo sa tebela. Elang editor sila. Elang editor sa Solomon Island Sun. Ya, ay gidele treasurer Anis Chan dengan journalist, direkal senior journalist ra Fiji Times. Yang ka kadrbela no secretary ni. Mela detail gi memberi ako meeting rumah. Anyway, so era tiagi tele ni wa bisan ul convention ni. Awan ra ko taklol ngar ala magi mo ngulme rulia toolkit. Magi mo mesa ngasi ngaraigel girel commitment tertial maigel urunguli regal belu. Kita atra media kata mengarang emoria roller gitu mai gai gitu malmei help raigal media regal bekal belu. Matemo understand raigal urunguli regal belu. Emelisi aurere mal sugum let's say TMC let's say tarak lo siya TMC amornya spare ra skills ra tokora editing nga for example ang sabi ito logyo tiagi dalat ang help logyo yagi lurior ra anti corruption sel de para tokora anti corruption e sel kotel kora menga lo suda si ay gid ludo boy igel ngir ma kasi mga darbas igel mga darbas ra ludo boy whether ay gid collect local revenue mal foreign assistance en merbelaw margo ko sige lo ngora la toma so say gid ya wal gora al blur belaw okay hal dikit tiang ko len ko to koram le mention ngira wero bola agel government try git competir mai git private media wai git dia al compete ding mal ang telgibel relaxera igel government tersi for example Fiji jakal buska freedom Fiji gimong engele editor engele executive editor Fiji Times amlo mga adu mangwase Fiji dia kal CBM el gora criticize ra government lengarnya lang gang size ndak do sen criticize government ding gang asi al suguma tokoy mologoy mau ula kora jakal klemeral tokoy mau ulang instigate takora digel margo yang sebe mangal mokol bus indi ala sel la jakal bol specify wa se mal wangarali ligo mela ata ba dibigit no say sebe el ngidil tokoy engel atra government ta sebe el dingil decide lo say tilanga inja makniti ya mang saya tele la kaiga ela sel de bora plura Solomon Island emlar era wala porse ya Solomon Island media ngia tiai del tokoira government milgura diplomatic relationship lo kasina margo mlaringi sel security pact ngi lo mangela sina siang kan dokto arne maigal media ra Solomon Island madiregal regional media diregal lo reporter ngi mang diregal man lo kasi warang diregal adra government ra Solomon sel administration na so kabare el Solomon Island nakaringi sel Solomon Island Broadcasting Company state-owned enterprise hindi was status ra PNCC PUC still SOE ko paradise why say markong government tangil biti segil status ngileng dimlakal sal sorry ra reporting ti agil tokoy ra tial ligarasina mai ti agil tokoy tiro government tiro tiro sensorir mo establish their own media el mo compete imaigal local media mal gloria close se prengan ito asay el al suma government tam ay say gidi en la dikiya lo marang advertisement kel meraigal private media mengtararole lang mo ko daigal private media hindi mo rila ra mo dia ka transparency la ding ngora dim leulas din timlakal bolo ay say di one celebornya udah suela government ro iseng dia dal diklakan diri dia kama bisulang ya ambes Gomez malungit ang sa tablo bon rodon dia valiur tial tora media kumta suela segil tora corruption o mga dalbasa malgira adra bulul mo understand ringil waseng mal ale puspe era example sele obisra finance ngara arbara civic center sesel de ko se komlem dengli se me spenda 900,000 ludo da Taiwan mruring I get the prefab aknon mo check ra price and I myself as order aklalo da Taiwan me ruli for 100,000 hindi ko ako mesera si ayyi mlora kombali kumalira at Taiwan ayyi nga sero Taiwan 900,000 and me kombali ruli I'm sure less than 100,000
get paid na 900,000. Musa ngara 800,000. Seguido mga derbas. Oh, ela seguir, seguir rudo del mergit, el morar other belau. A kumbali sois kumbali belau kumbali Taiwan ngara connection timalme. Engua 800 edi el mora poketringi 100,000 amlo oralsi. Bela semlegi rudo del mergit amo dia kalme. Mau ul sel ngai mora maklo rudo maklo blulat. Tia ya ula albu. Len nababla ta government para diri mas diri semua galudo etia ludo de gil mor adra blu mor arael mase hospital maigel a school adia galbo mo ula albu mo ria uldikel adi problem ra ablur bela aika mlamo to ndung mlamo to dereng dira adir guk mga tita toy adir mengs moy tiregi dia tirgal mlago da gorap tirgel gil mga tita mlago ay gorap lagi da OSP, OAG, auditore, everything. Es el otro cloud, toy sel $8 million sem lo renovate ra gym. Ti al gym amru ngara 100,000 sel otro lo. El renovate ringi yang 8 million. 8 million. Ya tara adam le bidringi ra 3 million, adim na ngumsang en da abel. Ludo dat aigel ludo dat Taiwan ang megirel merkit 8 million. Okay, gamay de Din mo ngin merela. Ela oy gigit. Bladregas. Magarang kita ko ano dara media ko alam na ni training ra sing magara o mga titay ka. I see. I see. Magara o mga titra mga derbasa to ko mga. Siya ngani subela para medial. Mla mo madangil wasang magara to ko through. Ngara man dia ka to ko through ra dia akabal meeting ko song ko. I see. El asel au era alboria agora mo Solomon en direct plan mal example tira amlarnya workshop bel conductor ngia ngai gidel adel mnei direct il la Solomon Island direct mne conductor tial meeting era se mam leungil workshop le sel tangar belau yang sipa ada dura from le ndik to sei mkat morke en Michael information atara mam leungil presentation ngi Gerritira Solomon Island, game virtual. Ma Myth Bell, sa secretary time ang assistant special prosecutor. Elam na mo judge OIC. Ito malwase. Aiga sel obo en ngo example ra say. CPM diola pa ikal kadi lengwa say. Ako tel to ka information ko ra treasure trove of information. Aikal case information ra korto. Sel obo ngail may ang CPL case round ra adin ding magurul mora ta magurul mora ikaw kasi start collect gather information say ya iga nga public information once el file ra court malugong mla mo mrega case ngi it's all there mal di mo yor ka ulmom kamay to ka igal kada set karset takmulwa say ay nga rangpel organization aigal warwa public auditor marwa ethics to say aigal integrity agency say kita temo spell aigal dire kan mal beto ka aigal make sure kita tayo job abay kita dia tayo job kita mal beto kita fire ethics commission kita ngomong sa ngari aji origin ngari SP ngari public auditor ngari dia sel to adira kal babir ra point sel tirga matatal journalist margoy aurior to asi sel sumo sama information hindi ka tim ko tem ko ra marredel malu tirgel senior staff even though tamadangay hindi tirga mal matata ng sel drual mataba ka ulmol me kamor tirgel dir ka pes imbagay ka rin ito dito daw ren ngarngi share ng real marara transparency ma freedom of information matindi mas ka mar ka kakuk mo next level. So, ay kita ko na baby example sel nang ray mar ko ang sebel larada mga moloto mangigel actual working experience el tiram la metikal wasing sebel help tira ready sel bolo gera information le sel bolo nga du ngara Solomon ngara Solomon sel lo nga du mo mre akmal dong okle wasay terus mal di change la sel nationality ngi larada mo da Solomon other belaw ang describe a situation ng arbelo malda klaro sa igagi del balura rolela gakti ngungil maka kakmole nga kumdas ba giri ara other ro ku lo reng sirki de mom dengelo sitial tokora a media atia ka biotro to tia kita ma to ka record de la vesra
ang iramangan ma'lim raray le belum kita tokor ngira atral mga titral na mal telbol to dari mang saya ul mangkora mal le so mamar ko pura kampes mo wai segel legal blal suba kampes sa uptiga rogul adra media amo busubo lo giula kampes amo sa akertir mo swede mga tita to mga mental kita amran mo transparente leng atutawak mo ira anyuseng tadi mo na media wa isra sa social security guk mede tukuk maamal mor sa selo gi mukluk mong akmatagal gider guk mo ka oro raklu mo yaw sige maradro orbira klulong maradra lindia ka say gider mga titringin mabel to badamran hangket se eng ungil to koy ma lengra kilo tung ma do lo arngi balu ba tesino din mergid mo ka debel to da toy was tinga gi molar o gi mukluk beto to tidi mas mo din mo understand din hindi dia kalau sadar gil mo dia tu dia memorandum SF ko daw mortir ngai ka udo daman mo lo uspe hotel foi 2023 dim la adresa sai dia ngale como ibe tu le poster gil yo was la sel $50 SS la mo dia ka la long trul boy dia ka dia ni alas subject na ga ko mesa teme de ngak ke udile wilter ka uma ngira mama kampes ako tel gora tror dar mo hotel di independence de la blur beno ngora man mo si bar ngok mo kita no ke mo dia ko mo dia hotel government tergit waro singil mergit leng sera September dori ere o first madori se guk na mergat ich sera September dori melbourne ati al togora renda en arungo mo tanjo bira franca mo bi angama tira adro bira rulau no arungo tanjo birtin di plaka apela di blakal site itself morise leng dia kara de ora mabel tergak lo milila ngari arung ter kita longo do ti do pula al dukle mo do ti dia kalau aigal la mo ai gan mo ko de ragal do rul toy mo kada mo tanga liab gulse rul lid mo kada mo imol bulul dim lo mesa hanabi ma ert nga ko maral wasi siri jen belangan nga application ka gira bulwa gira de long klat kirgit rogul wasi tiab bulwa na ul mo sel voltan jo birang algem como ngwage gel metti udi lekin belum orang algem mufti garu rakam makam mufti garu bagi menya mufti garu rak langar el anga kukul mesra tirga gitu siun menteklet agel kotel bsl bilir agel kotel bsl bilir kambes alun tu emora taiwa Yo nektai. Tirga nora taiwa aku petok tirga nora endrak menteklet maram lora kwa makora man mumdas ruase awul mang kada a subject terbelaw al sil sang algel belaw di kay totol right o matro marabli mem baite swelm tog mar street le gum das sel omrum lora taiwan kitra blula al sil sang kadangara hindi kadangara crypto kudu kara facebook mo sa du tro sa mo mobile et mesaka o mo magalet mesaka ya ro gul to koil Lurul armar de leder, ari armar de leder, mas secretary tir, mas staff tir, mas elirir, amnora taiwa. Itial mnora renra. Di ngakam dim lakal kilklak no diak po. Pa di loran sara usual le temlara ere masao dringi ada Salvador am le live ringi ma PNCC mgdo mesringira. Akkora malo si tigal marreder kitra onda se kita namo garanti. Karena mau kan cepat, menjalo. Aku ramal mau motor dar ngur segit dulu lek pas. Ara ul mang abol sil segit dia kal gergit ketiga lagi dia kal kier bela ul adar bela. Aku ada ul mau disel nga kameranya I'm hurt. Ay siya, ngamal atro sel ko mesem na Taiwan sila mande. I'm so el bolsyo ultima ada leader sa Taiwan bolsyo electrica ngarse leader sa Taiwan atel tan sobi til dar matru matarrak el enjoy egida guktim lol kwadi menglim mertin maigang mako se tirgan dia lo meso se elis ben ko ingara dia ka tendes ako agimora renra maki agimora do ga mal tror ga de ko se de akmal mengris ya ko mesti be tigal lo le temra kasus makmal mo se gistri tamal mo ya le tikuro Gila muy agel bili udilen dar osire al ultob de mosmile que ngwa bakalen koltal gistri te kat maten umil sa ga tatir ga no baila umil fail. Jadi orang ninggu mengetuk kita lah,
Mal telur, kabong sel kami. ilang nastra. Madela, edel bumor gitu mak mas kembali dari soko dan second. Maklat kermilo si ali kita blabolo logor gitu kada mera to ilin dia also bedel morgi. Ya udele. Mem malala. Morning. Ilak subo daw makamamatangi. Kau makamlaringi. Magkita Mangirma makamlaringi. Mga kamakmlaringi. Ele to kara ka. Terang absurber. Akampes ang kagakare lui mumuuringi. Di sera langarngi ya angara mo lomred. Ito bara rinra. Dim limit asa musika mo par. Lebelau rogi ran mga larngu lembo kay siwek lado. Ala tiya. Tirman mga taklir. Tirman mga taklir. Marabra, watay wang amel mo nga magic maklokoli arangal kumangarar tel. Jaklol silsin mergi. Elme oyeng regid. Kami imagine na kampe sa portan jobir gila rubak. Bedru la kale bet kelib lengi di lengara. Ablil el zoom. Apa di un mori sendi. Medela 2 minutes regid makmas ka 30 second. Duli tial wasa plugu yang moria sel kemeldira. Senator Regis Akitaya mal akti waseng tamal betem garengil taral suat betem waseng intru ewar rakal atau olbi actually ngewal term nga kama amle mistake ara sa bulu sa Kaya ngali alam mo ngewal. ngewal term agel ruro na mal masarong gurengi makaktu waseng yak tamal betem garengira sel muktile telel mle ngarba balak igeri rula mal maktol tokora dengi matokora bang matokora youth matokora omngre sabak le mokra tigal old age tigal gang eliaro wise din mugula wa ko mese ko nungul meratel tibi mengaring tigal adal dia soala kora maktol toil mal dimla soala tegel ko kamaldin mo sendi natibil wa sem mo kamaldin raklu moringira amutul biar rula sige Ora etiuklog e morir a playa. Riusi de mudakra capital get. Di album gua lagi no. Tiga. Nga Kita. Oh, malangi. Dia ka kora ras tingin. Dia naga. Ikaw. Dia kan mal dia di kira to ra kita ya. Berdengar ora itu klugu ke dire kan mal mo play a important role ra mal dilela kita ya di soal kok tigi dar adara TMC. Enggal agi taya di regal ngasih dulu sendiri tara founder serti al TMC mang bukti soal di mo tera kita ada TMC kita bukti mata tial show di tengah ni tergal mal critical part tial team el ngara behind the scene el law ulm ko mes serti rabek sales ulm ko mes awni program malu gigel historical program atir kagi den taka destrir magar di regal di soal di mom tir kider rogul ngartiang di regal mal di molot ki ingkalat el ngia adibu sera tolong olit teman-teman luasai tiang al amot teragel luasai legasi ringi merail en di bekel sil sengar ngi tial TMC en legasi ringi lo mengedel morui mali bersih gide pura itu dia komen sulang ya ulum akti to li regel tingela kambes mle soma mala initial adel emrur tial television station itira si erem gidi behind closed door dim do atalunga ba Gloria TV basically siya ulum ngari adel kim menga sulil mokut makritian metia nga ka tigar te waruba direct lo ay sirgi der wasi mel Sunday emlom rectial Independence Day mentror dan udon di guli tigir kom du format mak sa OBF Beguk tirgi del sobak klia edal chit tirgi del morsel ko tup kurba bes eda ko mam sulam me igang meral mel Sunday